Tarĩki 29 mweri-inĩ wa 6 mwaka mũhĩtũku nĩrĩo rĩarĩ rĩa mũico bamĩrĩ ya Derrick Mureti na Lawrence Mawira kwaranĩria nao. Na kutoka tarehe 28 saa 6 hivi niliongea na yeye, akaniambia wametoka Kakuma wanakuja Nairobi. Ikifika saa 9 nikampigia, akawa mteja. Nikapigia hiyo kijana mwingine alikuwa anaitwa Lawrence Mawira, naye akawa mteja. Kurerikana ria muthia kuiguika ona kana kuoneka no matigana gukinya muciĩ, na ngari ĩno yacokire kuoneka yegemetio mukira-inĩ wa barabara Salga kaunti-inĩ ya Nakuru. Tarehe 29 gari yake ilipatikana mahali kunaitwa Salga karibu na police station. Tukapigiwa simu tukaambiwa gari imepatikana hapo na hakuna mtu yako ndani. Sasa hiyo tarehe 29 watu wakaenda mpaka huko Salga, bibi yake, brother yake wakaenda mpaka huko. Wakaambia hiyo gari ilipatikana kando ya barabara na ilikuwa imefunguliwa mlango wa abiria. Ile tusangaza ni hivi ati ile simu yake ya mwisho haipatikani, ndugu yangu. Ipatikani, hiyo ndio ilishangaza. Tracking. They can track Safaricom au track that on the last minute. Kuma muthenya ucio bamĩrĩ ici cierĩ ikĩrika kĩagago-inĩ na matekũhurũkĩrĩra kumana na thabarĩ itarathira ceceni-inĩ cia borithi ona mathibitarĩ-inĩ. Sasa tarehe 29 walienda Salga, wakaenda police station, wakaandikisha hiyo statement. Halafu wakakuja Kasarani police station, wakaandikisha huko, wakaenda Kiambu, wakaandikisha statement huko. Mea serikali tusaidie tujue kama watoto wetu wako hai ama waliuawa ama iko aje. Huku hata watoto wadogo, kwa sababu Mureti alikuwa a loving son, alikuwa a loving brother, a loving cousin, a loving neighbor. Kila mtu huku ni mshangao tu vile mtoto, kwani iliendaje? Familia tunaomba serikali iweze kufuatilia haya maneno, tujue ndugu zetu kama ni kidnapping ama ilitendeka nini, sababu hakuna ripoti tumeipata kama familia. Ile DCI wa Salga, sijui inaitwa Longai Division, akakuwa ni atapeana ripoti, lakini tumeenda huko mara kadhaa na hadi last week hakuna ripoti alikuwa amepeana. Rĩrĩ rũhonge rwa borithi rũreka ũthuthuria gũtaũkwo kũrĩa anake aya mangĩkorwo marĩ, bamĩrĩ ici iroria mũingĩ ũmateithĩrĩrie gwetha anake aya nĩguo ngoro ciao icokwo nĩ thayũ. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.